Ima neka tajna veza. To je fraza koju će vam reći svako ko ima blizanca, bilo brata ili sestru. Blizanci imaju razvijenu intuiciju čak i kad su razdvojeni kilometrima. Dok jedni veruju da razdvojeni blizanci mogu mnogo da pate, drugi smatraju da je to itekako poželjno jer se tako blizanci razvijaju kao individue, više napreduju, a i izbegnute su svađe. Na svijet su stigli zagrljeni, unaprijed odabrani da nikada neće biti sami. Vrijeme koje su proveli zajedno prije rođenja po naučnim istraživanjima stvara izuzetno jaku instinktivnu vezu koja koliko je jedinstvena, toliko je i kompleksna. Povezanost koja se rađa između njih, pored toga što je psihološkog karaktera, ona je i fizička. Te kada su sasvim mali, smiruju se samo onda kada su zajedno. Nemanja Matić, učenik prvog razreda poljoprivredne škole u Bijeljini, ima sestru bliznakinju koja je na dalje školovanja otišla u Beograd. I pored razdvojenosti, veza među njima je jednako jaka. Od kad smo prohodali, držali smo se za ruke i nismo se uopšte odvajali. Kada je došlo vrijeme za osnovnu školu, upisali su se u isti razred, sjedili u istoj klupi, sve do srednje škole kada su se razdvojili. Znajući kako rastanci mogu biti teški i koliko je važno da svako od njih razvija svoju individualnost, roditelji su ih pomalo razdvajali. Od 7. godine mi smo faktički bili razdvojeni na neki način jer je ona išla u Beograd na zimski raspust i ljetni da bi se mi navikli da budemo jedno bez drugog, da nam ne bude teško i tako smo se navikavali. Dok ne pođe u školu, a ponekad i kasnije, blizance većinom posmatraju kao paket. Tako se prema njima ponaša većina ljudi iz okruženja, rodbina, komšiluk, društvo iz kraja, vrtića i škole. Oni su uvijek njih dvojica, njih dvije ili njih dvoje. Tretiranje blizanaca kao duplikata može da omete njihov razvoj i da od njih stvori nesigurne osobe. I mi koji imamo blizance vrlo često se obraćamo u množini, jel? Tako da i to jeste problem. Negdje u principu ne treba to uvijek izbjegavati zato što je priča o zajedništvu, jel nešto što je njihova realnost. Ali treba negdje biti budan i voditi računa o tome da znači ta veza, kako poslije ne bi imali problema, ne bude pretjerana i da oni prosto se negdje ne zatvori da budu neki svijet za sebe. Polemike se vode i oko toga da li blizance treba razdvajati pri polasku u školu. Dok neki ističu važnost njihovog razdvajanja jer su mišljenja da svako treba da se razvija kao individua, drugi su mišljenja da to nije potrebno, osim ako roditelji ne zahtijevaju drugačije. Mislim da je ipak njihova veza bitnija i emocionalni razvoj prije svega. Najviše bi tu imalo loših posljedica. Možda jedino u situaciji ako je veliki rivalitet među njima, da bi bilo dobro ih razdvojiti, ali ja se nisam iskreno susretala sa takvom situacijom. U svakom slučaju složna je većina. Treba poštovati njihovu individualnost, ne oblačiti ih isto što roditelji često čine, pustiti ih da sami biraju. Bez obzira što su blizanci, sigurno ne preferiraju istu boju, istu hranu, iste igračke. Treba im dozvoliti da budu zajedno, a oni će se kasnije sami razdvojiti.